because they steady chatting. They talking shit on the blue, but boy, I'm about that action. We riding 3 deep in the Pontiac, keep going faster. We steady spinning like a hurricane, it's a disaster. I'm on your ass in the fast and I told you. Sveiki. Tai ką, vėl triukšmas mašina, vėl savo kodu važiuojam, pakeisti silentai. Į poliuretaninius dar daugiau atsirado garso. Tai dabar lėkiam į Dino Day. Prasuksim ant stendo mašiną, pasižiūrėsim kiek turi arklių 2.8 šitas ir prasuksim, pasižiūrėsim Jonuškos. Tai pažiūrėsim kiek 3 litris turi dar gyvų arklių. Tai pas mane nieko labai modų nėra, tik tai siurbimas 3 litrai, programa ryčio rašyta ir 1.8 išmetimas. Tai klausimas, ar nebus stabdis tas 1.8 išmetimas, bet pabandysim, pasižiūrėsim, ką parodys stendas. Važiuojam, Jonuška irgi lekia su traliuku. Nu ką, prasūkom jau. Kilovatai yra, Jonuška, kiek pastai? Kilovatų nėra šagi. Kiek arklių? 225, praktiškai stokas atsuktas. Pas mane kaip ir kolikas dėtas, viskas, bet arklių trūksta. 1.86. Standartė 1.89 liktai, bet kadangi 1.8 išmetimas, tai galimai biški dūsina motorą. Yes sir, we get money, man. Yes sir, we trippin', man. Wiz Khalifa, man, Juicy J. Let's go. Get up, bitch. 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 Get up. Foreign cars, that's every day. $1 million tour, that's every day. 100 broads, that's every day. Getting this money, living large in every way. That's every day. 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 I'm 20 years in and I still win. Hanging with the Taylors, drinking gin and I'm dancing. Sunday I will ride to Bugatti. Monday I ride Benz. Any chicken, all of her friends, you know I'm tossing. It's been little money for. You got one grill, Juicy got four. Only clubs that I like, gotta have both. Only fuck with model chicks, but I play with hoes. My mansion sitting on 40 acres. Who the neighbors? Open Brian from the Lakers. Now that's paper, and I still mob through the hood. I don't need no waivers, cause if you niggas get wrong, I'm gonna see you later. Matku, botku. Taip, paračiai gerai, gal. No, let's go. Va tokia viena. Hey, she already know we coming, man. Let's get it. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get flyer than this. Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag and I might take a risk. Don't get crossed cause you care about a bitch.
sharks and them fish. And they filled with them lions and pits. Swear these niggas be lying and shit. Talking money, don't buy their own shit. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Don't me working, I'm making it flip. With a whipping, you might just get sick. Don't me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Since a youngin', I've been had to drip. Make 'em. Atžymėjo chuligankė turbava. Lipdukas apės. Sveiki gyvi. Tai važiuojam jau iš Mandžiūnų aikštelės. Kaip vertinčiau, tai vertinčiau žiauriai gerai. Ta prasme, naujas asfaltas, padangų nevalgo, aikštelė didelė, plati, mokytis pats gazas, jinai turi greičio kažkiek irgi, tai šiaip labai geras vaibelis buvo. Tai gaila, intro nepadariau, atvažiavom, iš karto praktiškai ten apsižiūrėjom trasą, pasikeitėm raidus, pradėjom važiuoti, tada biškį pafilmavau, tada nusprogo išsiplėtimo bakelis, susitvarkiau išsiplėtimo bakelį, atvežė draugai iš Vilniaus, dar prie to pačio, kadangi dar važiavo, tai nuspėjo, tada kažkaip vėl važiavau kurį laiką ir kažkur gaudo gal orą, nežinau, bet vėl užsiorino sistema, pradėjo vėl mašina kaist, vėl kažkokios tai problemos, bet dar sakau, pavažiuoji biškį atvėsta ir tada vėl suvažiuoji vėl šiek tiek pakaista, vėl taip Colorado apskritai pravėsta, gal ir ventiliatorius kažkiek tai ten jauną grybą, bet žodžiu dabar ir dėl saušinimų turim problemą, tai reikės ir ją išsispręsti. Tai žodžiu, mažiau kalbu, daugiau drifto, šiek tiek medžiagos kiek yra, tiek pasidalinu, o toliau susitinkam Alytuje.